Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina, khususan Mama Haji Muhammad Cek Mamun. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu anhu usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usagayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anjil fi qabrihim nura wa rahmata wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa sisa wa ma qarana minal Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wal abrar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sulasiyul mujarradu anapun ari fi'il anu bangsa tilu aksarana anu disepikeun tina tatambah eta bain kana mangka lamun aya naon madihi fi'il madina ieu sulasi mujarrad eta ala fa'ala natapan kana wajan fa'ala mabtuhal aini anu dijabarkeun ain fi'il madina pamudhari'uhu mangka ari fi'il mudhari'na ieu wajan fa'ala eta la yaf'ulu natapan kana wajan yaf'ulu aw yaf'ilu atawa natapan kana wajan yaf'ilu bidomil aini kalawan domah ain fil mudhari'na aw kasriha atawa kasroh ain fil mudhari'na dewi candana etanahu nasara yansuru saperti lapat nasara yansuru wa daraba yadribu jeung lapat daraba yadribu sabadana urang uninga pembagian fi'il aya fi'il sulasi aya fi'il rubai aya fi'il mujarrad aya fi'il majid aya fi'il salim aya fi'il ghair salim jumlah jamle saur kamari aya 8 maka salajengna ajengan musannif tandang bade ngajelaskeun masalah sulasi mujarrad. Sulasi artina tilu aksarana bangsa tilu aksarana mujarrad disepikeun tina panambah fain kana madihi ala fa'ala mabtuhal aini wa mudhari'uhu ala yaf'ulu aw yaf'ilu bil dhammil aini aw kasriha lamun segmah ain fi'il madina netepan kana wajan fa'ala tegesna patah ain fi'il madina maka fi'il mudhari'na bisa
netepan kana wajan yap'ulu tegasna domah ain fiil mudhari'na au yap'ilu bisa netepan kana wajan yap'ilu tegasna kasroh ain fiil mudhari'. Contoh seperti nasoro yan suruh lebet kana bab kahiji, doroba yad ribu lebet kana bab kedua. Jadi sawihan deui fi'il sulasi mujarod lamun ain fi'il madina dibaca patah maka fi'il mudhari'na bisa domah bisa kasroh, bisa dibaca fa'ala yap'ulu nasoro yansuru bisa dibaca fa'ala yap'ilu doroba yad ribu. Urang kuninga fa'ala yap'ulu lebet kana bab kahiji maujuna nasoro yansuru fa'ala yap'ilu lebet kana bab kedua maujun doroba yad ribu. Upama istilah kitab yaqulu mah fi'lun sulasiyun ida yujarradu abwabuhu sittun kama satus rodu fal ainu in tuktah bimadin faksiri au dumma au faktah laha fil ghafiri. Wayaji'u jeung datang ieu fi'il mudhari tina wajan pala ala yaf'alu netepan kana wajan yaf'alu maftuhal aini kalawan dipatahkeun ain fi'il mudhari'na. Ida kana di mana aya naon ainu pilihi ain fi'ilna ieu si fi'il aw lamuhu atawa lam fi'ilna ieu si fi'il eta harpan harap min hurufil halqi tina pirang-pirang halap khalaq. Wahyari harap halak eta alhamjatu hiji hamjah wal ha'u jeung ha wal ainu sareng ain wal ha'u jeung ha wal ginu jeung gin wal kha'u jeung kha. Dupi contona eta nahu sa'ala yas'alu seperti lapad sa'ala yas'alu wa mana'a yamna'u jeung lapad mana'a yamna'u wa abaya ba jeung ari lapad abaya ba eta saddun minculak. Upami saur tadi fi'il sulasi mujarod lamun ain fi'il madina dibaca patah dibaca pala mangka fi'il mudhari'na nutos kapendak urang tadi menang dua, hiji menang domah dua menang kasroh. Fa'ala yap'ulu fa'ala yap'ilu maujun nasoro yan suru doroba yad saur nambe wayaji jeung sok datang deui naon fi'il mudhari tina wajan pala
ala yaf'alu natepan kana wajan yaf'alu. Jadi di samping menang domah, menang kasroh, nu katilu mah menang fatah. Jadi fatah ain fil madina, fatah ain fiil mudhorena. Fa'ala yaf'alu, fatah yaf mung aya syarat. Ida kana ainu fi'lihi walamuhu harfan min hurufil, lamun ain pieuna eta si fi'il atawa lam pieuna eta si fi'il terbentuk tina salah sahijina harap kholak anu genep. Hiji hamzah dua ha tilu ain opat ha lima gin genep kho. Contoh seperti sa'ala yas'alu, mana ayam salah yas'alu, mana ayam na'u. Bongan ain fi'il atanapi lam pieuna terbentuk tina sapalihna harap tina pirang-pirang harap kholak, mangka lebeukeun wae kana bab katilu. Fatah ain fi'il madina, fatah ain fi'il mudhorena. Wa abayaba jeung ari lapad abayaba eta syatun min sulak. Nah abayaba make di hukuman min sulak, sabab abayaba mah ain fi'il at oge lampieuna henteu terbentuk tina salah sajina harap tina pirang-pirang harap kholak. Kali-kali diabuskeun kana bab katilu, tegesna fatah ain fi'il madina, fatah ain fi'il mudhorena. Di mana aya fi'il ain fi'ilna atanapi lam fi'ilna lain tina sapalihna pirang-pirang harap kholak anu genep, kari-kari diabuskeun kana bab katilu sulasi mujarrad, tegesna patah ain fil madi, patah ain fil mudhari, maka eta dihukuman min sulak. Hamzun pahaun summa ainun haun muhmalatani summa ginun khaun walamun au ainun bima qad futiha waqisyawada bisyududit. Eta bahasa yakuluna. Dan upama disimpulkan sulasi mujarrad lamun fi'il madina natepan kana wajan pala, maka fi'il mudhorena menang tilu. Hiji menang domah, dua menang kasroh, nu katilu menang patah. Ngan nu katilu mah boga syarat, lamun ain fi'il atawa lam fi'ilna eta fi'il terbentuk tina salah sajina harap tina pirang-pirang harap kholak anu genep. Sok coba baca tasrifna bab kahiji, bab kadua, bab katilu. Pok baca. Bab kahiji wajanna fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun maujuna
nasara yansuru nasran wa mansuran nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun min sarun ciri nama eta bae sabab patah ain fil Madinah domah ain fil mudhari'na anu maedahkeun kalolobaanana kana mutaaddi contona saperti nasoro zaidun amron tapi sok terkadang lazim bab kadua wajan fa'ala ya fa'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'il kama pulun if'il la tab'il maf'ilun mif'alun maujuna daraba yadribu darban raban fahuwa daribun wadaka madarubun idrib la tadrib madaribun midrobun ciri nama eta bae sabab patah ain fil Madinah kasroh ain fil mudhari'na anu maedahkeun kalolobaanana kana mutaaddi contona saperti doroba zaidun amron babakatilu wajanna fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wada kamaf'ulun if'ala tab'al maf'alun mif'alun maujuna fataya fatahu fatahan fithatan wa maf'al fahuwa fatihun wadaka maf'ul la tabtah mabtahun mibtahun ciri nama eta bae sabab patah ain fil Madinah patah ain fil mudhari'na anu maedahkeun kalolobaanana kana mutaaddi contona saperti patah zaidun al-baba itu dong tuh talar. Jadi notos kapena kurang bab kahiji sulasi mujarad patah ain fil Madinah domah ain fil mudhari'na bab kedua patah ain fil Madinah dom kasroh ain fil mudhari'na bab katilu patah ain fil Madinah patah ain fil mudhari'na maedahkeunana kasusuranana kana mutadi tapi bab kahiji aya anu lazim bab kedua aya anu lazim bab katilu aya anu lazim ngan kaseuseureuranana mutadi contoh nu kahiji nu mutadi nasoro yan suruh eta mutadi
Sabab butuh kana fa'il, butuh kana maf'ul. Nasoro Zaidun Amron. Tapi aya anu lazim seperti dakhala yadkhulu, dakhala Zaidun lazim sabab dibutuh kana maf'ul. Bab kedua kasusuranana maedahkeun kana muta'addi. Contoh doroba Zaidun Amron. Tapi aya anu lazim seperti jalasa yajlisu. Bab kedua fathah ain fil madi, kasrah ain fil mudhari. Jalasa yajlisu julusan lazim dah sabab dibutuh karena maf'ul. Tegasna sampurna omongan cukup kudu jadi baik. Bab katilu kasusuranana muta'addi seperti fataha Zaidun al-baba. Tapi aya anu lazim seperti so'ada yash'adu syu'udan. Pertama dihukuman lazim. Oke, dina tasrifan rupa-rupa. Zaman keur budak ngaji cara mamawa masdar mim acan. Ayeuna mah kaum umanana di pesantren nganggo masdar mim. Baheula nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun, cukup segitu. Ayeuna mah umumna disasanak masdar mimna. Nasoro yansuru nasron waman soron. Malahanan pertingkah masdar disasanak sebab masdar rupa-rupa. Seperti nasoro yansuru nasron nasrotan nisrotan mansoron fahuwa nasirun. Atau nulazimna dakhala yadkhulu dukhulan dakhlatan dikhlatan madkholan. Sebab masdar rupa-rupa. Di sebagian pesantren aya anu model gitu. Intina kanggo santri santria, jadi setiap kata, setiap lafaz, setiap makna urang paham karena maksud. Oke, urang kuninga deui kana mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sulasiul mujarradu anapun hari fi'il anu bangsa tilu aksarana anu disepikeun tina panambah eta paingkana mangka lamun aya naon madi fi'il madina sulasimu eta ala fa'ala netepan kana wajan fa'ala maftuhal aini bari dijabarkeun ain fi'il madina pamudhari'u mangka ari fi'il mudhari'na wajan fa'ala eta ala yaf'ulu natapan kana wajan yaf'ulu aw yaf'ilu atawa wajan yaf'ilu bidammil aini kalawan dhamma ain fi'il mudhari'na
au kasriha atawa kasrahain fi'il mudhari'na dupi contona eta nahwu nasoroyan suruh seperti lapan nasoroyan suruh wa dharaba yadribu sarang lapan daraba yadribu. Pengajian urang dina ieu kesempatan cekap sakitu mudah-mudahan aya mangpaatna anu reres yakin di Allah, yakin di Rasul, yakin di para guru anu lepatna mungkin kacaletot tina cangkem AA, mungkin wae tina kabodohan AA. Mudah-mudahan kenging pangapura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.